So karon mag-update tanong gamay sa atong March 24, 2020 nga trade, no. Okay. So nang consistent trading ba? Today luckily wala tayo loss. Tak. So magbenta na punta, no. So good alas 10 karang tayot. So good kog trade scalp. So nakasugod ako gain og $6, 178. So that's 184. Tapos 121. So that's 100, 300. So 300 almost more 300 plus gamay. So if 15 pila ba? 300 times 50 15,000, no? Times $50 man ron USDT, so 15,000. Alas unsa man yung oras ha? Alas 5 15 okay, alas 5 alas 2 man dire. So 1,000 pod ganina, which is ang pinakadako kong gain today. Ito yun, kasama pala to sila. So 1,300 na lahat, no? 1,300 plus 25 plus 4, so 329 something, plus palagay natin 1,330 plus 76. Add natin, ha. 1,300 magkano yun? 1,300 plus 76, palagay natin kanyan na yung sobra, bonus lang yun. 76 1,376 plus ito 76 plus 30 1,400 na, no? 1,400 tapos 76 plus 8 plus 143, okay, plus 143 plus 8, okay, 1,500 na. Luciano Villa Chao plus 28 plus 39 plus 6 28 39 6 28 39 6 Chao Villa Chao plus 13 plus 6 plus 26 13 6 26 13 6 26, okay. Tapos 6 26 6 4 plus 2 2 2 11 4 2 2 2 11 12. Ay, lisod na magkwenta nin ko, ano, 4 2 2 11 12, so 17, no? Plus 14 plus 14 plus 11 plus 11 plus 14 plus 13 na lang, plus 14 plus 13, so that's 1,733. And then times natin ilan ang dollar ron. So nagtumataginting sa 86,000, no? Today's scalp lang yan. So that's the power of trading, no? Scalp trading, BBC strategy na ako, no? So paano ba na ginabuhat? So ano lang, ITH atong napislit to. Yan na, buy low, sell high, trading, leverage, sell short. So na pwede cellphone, pwede kuan. Depende na ninyo, pero ako nagatudlo kog scalping gid agig tabang. Siyempre
na tuition. Eskwela mo tag 4 years. Bayad tag 4 years kani pa nga makaginansya tag largo-largo na. So wala lang, ginagmay lang kada adlaw. Gain importante na kay rule, trading rule, kung ano ka na kay consistent sa imong strategy, sa imong rule as trading kwan ka, trade consistently. So that's it. Thank you. Bila ciao.